skandāls ar britu raidorganizācijas BBC izmeklējošās žurnālistikas programmā Panorāma veikto Trumpa runas rediģēšanu joprojām turpinās, neskatoties uz to, ka atkāpies BBC ģenerāldirektors un ziņu dienesta vadītāji, kā arī raidorganizācija par notikušo ir atvainojusies. Daudzos medijos ir salīdzināts 2024. gadā raidītās BBC dokumentālās filmas Trumps otrā iespēja, fragments un Trumpa runas oriģināls. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Taču patiesībā Trumps teica: We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Pārtenot 54 minūtes uz priekšu, Trumps saka: And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Tādējādi šķiet, ka Trumps 2021. gada 6. janvārī aicina sanākušos uz vardarbību. We fight like hell. Mediju pienākums ir precīzi citēt teikto, tomēr garas runas vai minstināšanos saīsināt drīkst. Tagad sākšu stāstīt par to, kā uzskatām parādīt, kā pa vidu kaut ko aizmirst izslēgt telefonu. Tātad uzskatām parādīt, kā, piemēram, montēt ar baltu zipsni pa vidu. Tas tad izskatītos šādi. Parādīt, kā pa vidu kaut ko uzskatām parādīt, kā, piemēram, montēt, uzskatām parādīt, kā, piemēram, montēt ar baltu zipsni pa vidu. Šādi montēt drīkst, jo ir skaidri redzams, ka ir bijusi montāža. Pie tam teiktā saturs nav izmainīts. Taču Trumpa gadījumā ir samontēts šādi. Aizmirst izslēgt telefonu. Šajā versijā teiktais ir speciāli izmainīts, un šādi darīt nedrīkst. Kā uzskatām parādīt, kā aizmirst izslēgt telefonu. Teiktā saturu izmainīt nedrīkst, jo žurnālista galvenais uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu. Situācija ar BBC tiek plaši apspriesta Britu sabiedrībā, jo īpaši tāpēc, ka jebkuram, kas vēlas apvienotajā karalistē skatīties jebkādu lineāro televīziju, obligāti jāmaksā licences maksa, kas šobrīd ir 174 mārciņas 50 pensi gadā, lai uzturētu BBC. Nu pat Kembridžas Universitātē ģeopolitikas centra rīkotajā konferencē tika pieminēts arī BBC, uzsvarot, ka tieši šī raidorganizācija ir Britu maigās varas galvenais pīlārs, jo BBC raida 43 valodās, ko iknedēļ klausās un skatās 418 miljonu cilvēku visā pasaulē. Yes, the BBC is undoubtedly an important component of British soft power. The number of languages in which it broadcasts and posts news articles online gives a reach that most other broadcasters in the world really couldn't dream of. So I think BBC News in particular was and is and will remain a very credible broadcaster. And I don't think that Trump's lawsuit is likely to change that, nor is it likely to damage the reputation. But the reason why it's so serious is because BBC is having a higher threshold for what they can say in order to be trustworthy than most other medias in the world. And for them it's bad that Trump can say they're producing fake news. But the error itself was really small because it was just used to emphasize a point that everybody knew was right, that he actually did indirectly encourage the storm on the Congress or Capitol Hill. So in that way, it's stupidly done, and that's why they are so angry about it. I mean, the BBC has been in trouble many times before.
and they pull themselves out of it. And I mean, they're a pretty dynamic organization. I think a lot of people are annoyed by the basis for the trouble, which it's true it was bad editing on behalf of the BBC, but considering that the explanations that they've already given, which I think are convincing, it's actually not that serious. It's certainly not $1 billion serious. The consequences will probably not be good because at the very minimum it ends up taking a lot of time and anxiety and money and so on just to begin dealing with the problem, even if it's worked out, without court cases and without large payments and so on. But what I think is behind it all is that it's a piece of Trump's performance art. We've seen him use these sorts of techniques, in different ways. I mean, certainly when he gave Zelensky such a rough ride. Citi notikumi pasaulē ir nedaudz aizēnojuši BBC Trumpa runas skandālu. Pašiem Britiem pirmajā vietā izvirzot jauno budžetu, taču var droši apgalvot, ka skandāls drīz turpināsies ar jaunu sparu.